selon ko wolan la pami mi wala to don few bal o joji no do mi nabante dimma o do indi la mo bo ino mo Dakar o hewtiro joni wo mi maral la mo sokala mi sa hewtido mo bo bayla ne Sénégal yelen dum beppinde na non fere ko eddi ko mi wona mi wel mi nami wel me sikata ayo ilan kama kono anda valera afani indi mi sa hewtido ami awi do ngelen deda yal dano nene ma sodu kasange yobi non samana hotu tata mo ngala ka berde ko kitila afani indi mi nami to bufo la je suis un homme responsable aussi il y a des choses no wodi piji godi weltala mo andi kat ko gonga afani kono do ko minni ba jetti muddi ko sibero falmo objectivement kon ko jettugol jiwunku yeeya mori bo wada fi kanko enen makko enen makko be wallindiri be wadi fenande mo jaaje makko intero adama mo don gitere mo tawon fo na dina kelbu grand aliment do 22h yoni ok épisode 1 feƴƴi oya jiwo honno gorkon e jiwunku mi ndaray mi nata contact e famille on ndaren ko honno woni honno kadi kambe kadi be ara hettoden ko be woni ko be halta kon ko honno wadi ha o problème do woniri ni afami jogi contact angi mi husay après ndaray ko honno organiser ten pijidin o do ndara si tawi o wawa hay halde hara hay siko ka téléphone on tigi halay non mi yara pol la mi sibe jabuno wonko woni wolde don ko fenande no vani ko dum non mini mi do wata min wata la yeddude kanko indi wo nyamal mbudi wonto buyi mbudi yo so diro e wadi siber ba wala e mbudu na ko to makko soli mari mbudi wona kotra makko woddo go wonto be ittidi mbudi be mo ini siber ko dum non mini dandi do goddo wata halande goddo e place makko grand jonga mo way est ko ka débat non a famali wona débat mais ko yewtere ko hala makko kan parce que kanko kadi no wodi haray ko mettimo kanko kadi en jonnay mo hala o hala tu vois après si tawi no nga wawa arde on tuma muñoda e dum don wada mute jentoda il y aura pas de problème parce que do ko fi fo ko fi mi ala problème grand merci ko fi no moƴƴira wonden do wana fi no bonira ko musi o ko musi la ngandi ko hebuma ko musi metti je suis d'accord mais hande min mi wata inude ko an hetti gonga mi hettaki oya version mi anda si a famille ko gonga ko woni juttimo non problème ala few merci du coup franchement a weltanama Mohamed Houssay Rightman directeur général Canavaro parce que do 22h yoni jango kad no wodi si Allah on jabi merci beaucoup. Merci la famille, merci vraiment. Merci beaucoup. Hasta la dessus. Merci. Merci. Ok, ciao. jaray woko keller he a bedo kad no jangi français woko keller he odo no jangi français kelle a keller jaray keller awa woko keller jango keller no c'est que min be fulbe no wela mi trop bayna mi fenu kambe kono be santiriri mo on non ko non be halirta mo du coup en jango kadi si Allah on jabi hasanatu ko an jombano modi ma hali an kadi si me wawi nadde contacté ma be ngacci en yewti peut-être an kadi yaro yay do
aro yay ɗo an kadi andinamin konno parce que ɗo ko fii fof non à quelle heure je ne réponds pas a faami si Allah o jaɓi janngo en ndaaray parce que janngo kadi wona fiyo ɗo tum janngo kadi no woodi programme goɗɗo goo si Allah o jaɓi à partir de mi ndaara 16 heures janngo ko à partir de 16 heures si Allah o jaɓi kono noon mi ha yaafe mi halli on ko keller si mi annduno mi halta ko keller non 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 mi bonni parce que keller o moƴƴa min mi huli hein. Ok. Mi naada ɗo taw min kadi miñirawo jaajirawo Allô? Ça va? iɗay jam Après, me pose question Gianni, né? Django no sa jetta me pose question Gianni, frère. Sinon, ça va? Da commenta en doka, dai nene mali ala prove ala walle arde ki mo mali aral doka. non non mo maali ñande waɗi bêtise ɗo wonde ñande mi jotto une semaine hara mi watta live Ala watta live. Okay, ara ta si mo maali si bonni ko mi wonata avocat o ça c'est sûr parce que milla ngandi la hooli ono ɓe jiwɓe ɓe maali menen dene ala menen nyammen susata hay sonko. few miɗo hooli yo onon ɓe jiwɓe ɓe maali Sonko wiyo gonga be menen fo jawa yewre amen cippo. onon ɓe maali ɓen wattane yiila pat hinon ɗan ɗo de si mi ko min noon ko min woni 100% maali si tawi on ɗuman nike Watta salla jeɗe. leññande ko min e moom giɗo Allah janngo no woodi andi mi yaalino aynayla je suis là Ah ouais, y a pas de souci. merci beaucoup wala Jalde jara ine kellere. Ani ta fere jara yara ko motim. jara de wo ko keller Ka ko pita yanda. jara mi anda wo ko keller Kelle. mi jaɓi nongoy ko keller innete l'heure na leer Yeah. leer ko heɓi Ka. nani jaray ko mo leelugo Allah. en janngo si Allah woni Le no ka kupila o ka gollo ye. janngo ko Ile travail janga gollo ye ne. Allah. andi janngo ko vendredi janngo kadi janngo histoire goɗɗo go kadi no woodi Jango no ngayire parce que samedi gollo ta ka. janngo ko histoire digne d'un film kadi histoire mo He no Facebook ka frère ando joni gani wonde tribunal en. E lattiri tribunal o mali yembere wule wono. Akkude Allah. habbi taw jara e ara ɗo par ce que jara e wo je sais pas o winditiɗo kadi o suis pressé d'écrire jaka noon goye jara e no wawi windude Jara no wawi windude de je suis pressé. on jarama Je suis pressé. Allô? mi on jarama jara e Nalato. Alhamdulillah, onalle. ƴettude Allah on falande ko keller No, tay bay tay hay ke commentaire la windude on ala lan répondude filandagol on to cartel. On ala répondude dum do kadi tay a waynitike mi windi henya mi windu tuno mi windi henya. Fiya jabu ko amenda ko le rombo jango mi connecte to. joni waɗi ɗon mi windi ɗon keller mi ndaara siɗa wawi Wow, jajoni. Ha donc dawti ne. milla Oye utaki anda jangi. Ko honto ni kamo village on. Pita. O ay ko non histoire pitatu woni wowlede do e labbe biye cianki. No, ko mamu ne. Ha? Ko mamu. Min do joni ba do ngandi fuuta mo e ka kale furu. Ko mamu ngawo. Kakale furu. Mamu. Honto? Kale furu on ko didi. Ko soit ko kale furu mamu o malinsa. Ne. Ko didi. jara e hiɗa windorde Oye windanimo déjà les gars oɗo no yiɗuma en jarayi oɗo windanima kon no windirta. No joni mi ala windude o c'est bon. No meɗen andi koye ɗawa windude. Andi ko jeune jo wonno wowlude fi wondema ɓeygu makko ko wonno ko ɓatota o jiwon jeɓata o ɓatomo
o ndaari ɗum ɗo tawni en andi cartel no waajo inde si fuɗin haala jojala ko sabu ɗum hande la gompanosi mo nder ga farba arayɗo janngo si Allah jogi ok kamen écouta cartel ko wolta ɗo e yimɓe jiwo on kadi ima dow merci andi ɗo joni ko ɗum woni ɓurde soñjude yimɓe ɓen enen ɓaawɗo ko andirɗen mawɓe men ɓen ko jon esiraɓe ɗaɓɓete tawti kadi ko mawɓe men ɓen ɗaɓɓanta sukaɓen ɓeygu joni noon jeune ɓe ɓen ko kamɓe woni ɗaɓɓande hoore maɓɓe ɓe ara ɓe présente mawɓe ɓen surtout woɓɓe ne toon si mbuuɗi heɓike mais rewɓen kañum kadi na noon so wona ɗum enen ɓaawɗo ko mawɓe ɓen andi ko jon esiraɓe ɗaɓɓete hara kamɓe ɓe yanngodiɓe andi ko hombo e hombo ɓe wallata ko hombo e hombo ɓe jombanta joni noon ɗum ala sagataɓe no haɓɓiti koko faala kon si mbuuɗi heɓike ko jiyo comportiɗo finuɗo wujjutoɗo nebban waɗa piiji ko ɗum ɓe jombata joni noon le abbi na jalousie wonda e haalirde ɓayro a fina jalousie subhanallah millan jomba eyi ko ɗum noon ko jalousie wonda e haalirde par ce que mi sikka siɗa fini an kadi jon israɓe ɗaɓɓete jabolan noon est ce que iɗa fini taw silan fini non fina c'est bien ko ɗum ɗa jalousie ɓe finuɓe min mi yiɗum pagaya woni nani jarayi ella ala joni yoɓe finu ɗon depuis hecciyankiɗen nande histoire en naniɗo histoire ɗe balɗe ɗo noon ko histoire wonaɓe traité de tum doit sansude awa base ko ene rewɓen de ko histoire ji men woni wolede nini fayda ko ɓuri kon jeune jogo kadi waɗiɗo histoire kono kanko ɓaawa jaɓata affaire ɗum ɗo kanko wengale on ɗon kadi ko même cas kanko jombu jiwnku ngo naɓi ko arab to jiwnku ƴetti reedu bonni reedu ndun accimo ɗon immi yalti yeyi ɓayro on ɗon ko sikkono feɗɗide ko nam kala woni addude ko ka réseau ji mais to ɓe jaɓata hande si yewti ka réseau wonɗo wowolay ko faala anduɓe wowla anduɓe ɓe wowla kala wowla ko faala oga ɓe sa inni adday ko feƴƴinda o ka suuduma andi ara ko langandi noon yewtere nde weeli ha kono inani min accite waloyoɗa mi yami allez bye mon frère ok merci nini énergie on gasi merci beaucoup demain inchallah janngo kadi no woodi si allahu on jaɓi hasanatu hande ko hasanatu sena noon miñanga gonɗo lam hoolimo kono hasanatuɓe goo mi hoolaki ɓe dey janngo kadi si allahu on jaɓi janngo noon ko à partir de 15h 16h heure ji ɗiɗi si allahu on jaɓi merci beaucoup walen jam en janngo inchallah rabbi fimon dow merci tappotuɓe ɓen ha hewtuɗen 1 million et quelque